Ini si Ambu nih masak perkedel tahu tuh. Oh, ya perkedel tahu itu sarapan enjing sana lah. Pagi-pagi sarapan, aduh ya. Sarapan pagi-pagi. Si Ambu masak apa dek ngaku. Mana mau ilang gina? Iya. Kilo mana? Orang aku semuanya. Aduh. Iya. Sok itu sarapan yang tahu. Iya na di Ambu orang teh. Di deui wadahna. Wadah samuna. Makan pagi lah, sarapan pagi. Tuh. Besok geus asak kabeh. Sama mah. Oh, aya sambal euy. Sambal. Ini kerja sama si Ambu masak. Perkedel, sambal, apa ini. Sangunya biar pulen. Tuh. Pulen. Enak kalau menanggakeun mah. Menanggakeun mah enak. Cek dokter mah cenah kudu iya bisi naon cenah penyakit gula, ada gulanya menurun ieu na kalau di mah. Oh. Mengurangi kadar gula cenah. Cek dokter mah. Cek awal mah ngeunah we, bulan gitu. Sampai dihit mah diakeun mah bulan. Oh. Bulan. Geus capek beresan ban. Beresan ban di hareup. Geus kalongok babaturan. Tukang ban. Mantuan si Ambu di dapur. Dek sarapan. Alhamdulillah, oh sama aya tah. Alhamdulillah. Rahmat rezeki ya. Rezeki dari Allah. Tuh. Alhamdulillah. Oh, ya belum. Kamu tahan. Sarapan yuk. Sarapan. Ma, Pani. Ini sarapannya. Ya, ini perkedel tahu. Perkedel tahu menang si Ambu. Sanguna menangakeun ya. Si Maya sare. Ya, sok dahar ya. Panji, sini, Panji. Iya, sok sini makan. Ya, dah, Ji. Ya, Panji. Perkedel.
kadel. Ieu naon ieu? Asin. Bola, oi sambal. Asi. Ya. Oh, perkedel tahu. Menang si amu. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa lagi tambahan nyokot sarangannya. Oh, tah. Ieu tahu manula, keur manula mah ieu. Sambal. Adanya atuh. Asin. Enak mah asin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Garing kieu enak. Dicoyakeun kana sambal ya. Tuh. Saeutik cara nambah deui. Enak. Asin kamu. Asin. Nah iya makan, nah iya. Perkedel, Iqbal. cumi, sambal. Sanggup mendengarkan. Anet. Alhamdulillah. Baik. Memang sare dah ada lah. Kalau yang lain loh. Geus capek beres ban. Ban ayam. Kurang sarapan, si Ambo capek di dapur. Nikmat. Ini Ambo. Kagaringan. Itu tuh ya. Kagaringan. Alhamdulillah. Ayo makan. Sudah makan. Anak itu arakan dia. Oh, menak ya. Coba. Cocok pisannya, jangan kira banyak. Pohon tua. Nah, ya, bah. Ada ayam tuh, jadi, ada cumi, habis ada. Sasa sama. Nak ini nak. Lemah ya. Bu. Ya. Ayam. Kedel lang guna. Itu suwir. Eta lola deu. Ah, Ini yang tahu. terus yang gede. Dari sare begadang. Kita sare ampun dan kita barang gawe. Amrona telada ya. Siapa? Ya, Ada.
lagi. Ayam mana? Nah, kata kuih, ya rolade teh kornet dia. Kasih apa kata? Ya. Itu yang Panji makanan di situ tuh. Alhamdulillah.